twongeye kuguha ikaze hano muri site ya Ngiryi, aho tugiye kubazanira ikibanza gihagaze miliyoni 11, gikase rwose kandi giteye borone, gituye mu buryo bwiza cyane. Nk'uko muri kubibona, icyo kibanza cyitegeye umujyi wa Kigali. Aha turi kureba imbere yacu ni i Batsinda, uzamutse hejuru uhita ugera mu mujyi, ngira ngo muri kubibona. Ndagerageza mbibereke, hariya ni mu mujyi, sinzi niba muri kubona hariya kwa Bamakuza kuri za City Plaza. Ikindi sinzi nimba muri kubona Stade Amahoro, mbese uba witegeye umujyi wa Kigali. Aha tureba imbere yacu neza ni i Gatunga, ahantu hari kubakwa inzu y'ubushakashatsi. Ni ahantu heza rwose hafite viyu nziza, buri muntu wese yakwifuza gutura yitegeye umujyi wa Kigali neza. kandi ikindi twabereka hepfo hano gatoya cyane muri metero, mbese ukoresheje nk'iminota nk'ingahe ugenda n'amaguru, buriya nk'iminota 20 ugenda n'amaguru cyangwa se 15, ni hano hepfo Nyacyonga, ni hepfo hano Nyacyonga rwose kuri kaburimbo. Ni ahantu heza cyane iki kibanza giteretse. Aha hantu rero tuhagufitiye ibindi bibanza ushobora kuza ukishyura. Turi mu muyaga, sinzi nimba muri kunyumva neza. Ushobora kuza ukishyura ibintu bikagenda neza cyane. Icyo kibanza rero gihagaze miliyoni 11, kirimo iyi nzu, kikaba giteye borone. Ni ahantu heza, urabona uyu ni umuhanda. Ni ahantu heza ukwiye kuza ugashora amafaranga yawe, ntiwitege igihombo na kimwe, witege inyungu gusa, kuko ni ahantu heza rwose. nk'uko mubibona, dereye iyi ni borone, ngira ngo muri kubibona. hariya haraguru hari indi borone. Ni ahantu heza kandi hatuwe, hameze neza cyane. Haraguru rero hakaba bari kuhazamura, haraguru yacu muraza kubibona muri videwo zindi, bari kuzazamura inzu zigeretse. Ibitaro, isoko ryo n'ibitaro biri hano hepfo Nyacyonga gatoya. ngira ngo muri kuhareba, ni hariya, isoko n'ibitaro rwose. amashuri yari haraguru gatoya nanone yacu. Ni ahantu heza rwose hadakwiye kuba hagucika, nk'uko uri kubibona imbere ya kamera yacu. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.